Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar, ışık alsın, aydınlansın, kölgeleri silinsin. Toprak topman kardeş isin, koksundagi şu taşlar. Granitler kara yerge ayna olup korunsun. Bu satırlarını Noman Çelebiçihan Yolcu Garip şiirinde tarifley. Elbette her bir insanın en büyük maksadı bu vatan toprağıdır. Bugün Tarih İzleri programması Sak rayonunun aşağı Jamin koyuna yol alam. Koy umumen Kırım'nın Kulgan çöllerinin merkezinde bulunam. Komşu koylar ise Çervona ve Yarkaya. En yakın demir yol ise 29 kilometr uzaklıkta olgan Kezlev demir yol sızığındadır. Avtobuslar ise Akmecit-Kezlev yönelişinde katnaylar. Koy hakkında birinci malumatlar Kırım'nın kameral tariflerinde gösterilir. Kırım Hallığı devrinde aşağı Jamin koyu Karakurt kadılığının yerleri olup, Bakçısaray kaymakamlığına ait olgan. Kırım Rusiyaga koşulgan soň Kezlev uyezine bakkan. Şimdi koyunun merkezinde bulunsanız bir boşluk yerge gözünüz düşem. Aynı koyunun aktif kadınlarından birisi bu Elmira ve Gulnara hanımlardır. Olar kene vatandaşlarımızın gayelerinin arkasından çapkalap yürüler. Bu kontoranın ardındağı eskiden camı boldu, camı yok oldu. Endi 90 senesinden iki tane bitay, Linifer bitayman, Remziye bitay yürüp bu toprağını aldılar. 40 sotka toprak. Şimdi çık endi bizler de Gulnara hanımman barabar jurtlap jiremiz, adamlarımız da yardım edip bu toprağa teatrlerini hazırladık. Arxitektura teatrleri hazır, suyunu teatrleri hazır, svetini hazır. Endi kısmet etse tek haldı sponsor tapıp onu yapmağa. Koyumuz aşağı cami dep, koyun arası içinde de camını koymağa nasip eylesin. Allah yardımcı olsun. Şimdi her hafta bizim vatandaşlarımız cuma namazına koyunun bir sokağında yerleşken evçiknin bir odasında toplanıp dinimizge sarılmağa tırışalar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu yerde imamlık vazifesini Munir Hoca alıp bara. Vatandaşımız her cuma dindaşlarımızga kızık mevzularını hazırlap paylaşa. Bu yerde men уже 2 yıl imamlık yapam, işte muftiyat taraftan koyuldum. İşte cuma namazlarını, bayram namazlarını, dualarını alıp baramız. Cuma namazlarga işte en çok 15-20 kişi geliyor. İnşallah bu sayısını artmaya çalışacağız. Kısmet olsa bayram namazlara da 30-40 kişi adam geliyor. Elbette mında toplangan her bir insan yanı cami hakkında niyet edeler. Mına şimdi bu evde işte ibadethanemiz böyle var. Bunda namazlarını kılamız ama inşallah yerimiz, cami kurmak için yerimiz var. Dokumentler de уже hazır. İnşallah böyle cemaatle ya da belki bir sponsor tapılır ve inşallah kuracağız camimizni. Caminin vesikalarıyla uğraşkan Elmira hanım, gelecekte nasıl Allah'ın evi olacağını yaxşı düşünüyor. Gelecekte bizde mında cami olacak. Yarkide yapılganday öyle cami 100 kişide olganday cami olacak. Endi camın ardında da hospostroyka degendi namazhane abdest almağa yeri de olacak. Adamlar, ballar kelip camide öğrenmedi, Arap tilini öğrenmedi. Bizler de teran yaşlı olsak da Tatar tilini bilsek de Arap tilini bilmeyimiz. Bizler de Kur'an'ı öğrenmedi, telerimiz inşallah öğrenecekmiz. Endi namazını etemen, endi Allah kabul etsin. Ozum şesine bilmen, hatası bolsa Allah ozu keçirsin namaz etmenin hatalarını. Bina tek planlarda olsa da koy sakinleri dinimizge yakın olmağa tırışıp, iftarlarını da koyda geçireler. Ramazan ayları güzel geçiyor, iftarlar da ola. Bundan cemaat veriyor işte bir sene merhametlik aktsiyası oldu, işte onlar da verdiler. Böyle işte. Kezlev vesikalarına göre 1806 senesi koyda 21 azbarda 120 Kırım Tatarlar yaşağını kaydedilir. 1817 senesine ait olgan Arbi haritada ise 20 azbar cetvelge kirsetildi. Neticede bu koy sakinleri Türkiye'ye icret etip,
5 azbarlı küçük koy olarak kala. Koyның en esli başlı insanlarından birisi Gülümdan Hanım'dır. Kahramanımız 1936 senesi Keriş şehrinde doğup, az olsa da balalık hayatını hatırlay. Bize Keriş'te oturduk. 41. yılda kavga başlaganda men 5 yaşındaydım. Значит, tekaran bilemen, что bizim evimiz bek akılımda şunday. Biz onda завод имени Войкова деген завод бар. Бекім шынды bardır o Keriş'te. Şu zavodda benim babam ne болып çalışıydı? Охранада çalışıydı. Bizler anam, babam 6 tane balamız bizler. En küçükенесі мен 6-ncısı. Mına neler kelgesin, немселер kelgesin. Bizler koçup keldik неге? Қалай районы, Шынчыко Азовский район. Neticede vatandaşımız Qalaydan Bukhara vilayetinin Kermeni деген yerge sürgün olup düşe. Хлопсовхоз Нарпай, onda ne var eкен? Лагерь бар екен для этих, для заключенных, да? Ана şu лагерге кетір біздің тықтылар. Hepimiz бардық. Herkes o vakitte ne bolsa болды bir ne ayın içinde. Arzu niyetnen 2002 senesi Kırım'a kaytıp hayatını ana toprağında devam ете. O vakitte kelgенде bizler yaşadık Navai, областной городта yaşadık. Противопоказано все было. Son ne mında keldik, oy yaşamağa yer yok. Bu evçikni, bu neni qayerге alacağımızı bilmiyoruz. Bu двухкомнатный квартираны все переоборудовать ettik bizler по-своему. Bunun только стенасы бар еді, и все. А төбесінден sular akıp yataydı. И вот bunu aldık, ne de bolsa başpana бар деп, bunu aldık. Bunda yaşay başladık arkadaşımla, ben и кішкене oğlumla. И все благоустроили и начали жить здесь, вот, мында. Квартира meselesinde qayerге бақсаң нету, для вас и квартиры нету, хоть землю спрашивали мы. Вот несколько раз землю спрашивали, хоть построим, и чтобы дом построить, да? И вон сколько заявлений, даже менде барулар, никакой, ни квартира, ни земля, ничего для меня не подходит. Вот так. Kahramanımızın yüreğinde elbette şimdi de umut yaşap, kene devlet tarafından yardımga muhtaç, küçü olmağanı sebebinden tar evçikte torunlarını terbiyeley. Mene birince kamışım, ateşlere yanmışım. Mene birince kamışım, ateşlere yanmışım. İster alma başına yazılmışım. İster alma başına yazılmışım. Kırım jenkinden son aşağı Jemen koyunda bizim vatandaşlarımızın sayısı artmağa başlay. 1864 senesi koyda 95 insan yaşap, cami ve kuyuları olğanı vesikalarda kala. 1879 senesi ise mında Alman yerleşmesi ola. Elbette bir halk aynı koy için işçenlikle adım attı. Koyda hiç bir vakit çalışmaktan korkmagan ve vakit harekette olgan insan Zera Hanım'dır. Өзбекстанда toprak karmalap yürüyedik. Bunda kelgenimden daha da çok eken, daha da çok kuvandım. Pek beğendim, asıl ne yapmadım. Tarsıkkanım yok. Özbekistan'da pomidor, kıyar, biber edi. Bunda geldik, gene şu. Onun için de herkese de aytaydım. Ne men tarsıkacağım. Anda da şu edi, bunda da şu. Onun için özümü yaxşı tutayım bu vakit diyecek. Aldan 100'e varganca 33 yılım kaldı kısmet etse. Daha da çalışmaya heves ettim. Allah verir, niyetin olsa. Kahramanımız ise yaşlığına torunlarıyla beraber kaytıp,
оларнен edebiyatımızны öğrene ve elbette yaşlarımızga ana tilimizning güzelligi haqında tarif etmege pek sevem. Çobanzade yazgan. Seni men Kırımda, Kazanda taptım. Yüreğim kaynagan, taşkanda taptım. Jat elde muğayip açınıp жүргенде, umutum, hayalim şay düşüp çürgende, moynuna sarıldım, dertimni aytıp, bir güzel sözün men özüme kaytıp, jırlarың bolmasa, maneң bolmasa, jürt degen sözün men jürek dolmasa, ah nasıl jürermen gurbet yaklarda, tanışsız, bilişsiz yat sokaklarda, bilmeymen Türk mü Tatar mı adın, bek yaman tatlıdır Tanrı'ndan tadın. Совет үкіметі вақтында Koy Ақмежет уездіне баққан. Aşağı Жәмен көйінде 368 insan yaşап, олардан 330 данесі зияде Almanlar olған. Қалғанлары ise Ruslar, Ukrainler, Ermeniler ve başka diğer halklar gösterilе. Soң 1935 senesi Saq rayonu tizile ve Koy onun terkibine kire. Ulu Vatan jengi vaqtında Almanlar da bizim halkımız gibi sürgün etileler. Ama bizim halkımız kene vatan üçün күрешіп, o'z toprağına qaytdı. Böyle insanlarının sırasına 1940 senesi Çerkez koyunda doğan Zayde hanım kire. Vatandaşımız 1991 senesi kelip çok şeylerini başından keçire. Güzel edi, evleri temiz, yolları бар edi. Bu kolhoz edi, Balaban kolhoz, milyoner. 2000 sığırları бар edi. Süt baramız larikke, прям совсем uçsuz edi. Ну, kıyın olmadı, biz вообще kıyınlanmadık. Gazı yok edi. Bir yıldan gazın verdiler. Da bir aşağı Жәме sakinlerinden birisi bu Acı Umerovlar qorantasıdır. Anaları Kezlevden, babaları ise Baygeldi koyundan olgan kız kardeşler endi aynı toprağını evim dep sayalar. Hepsi soy soplar mında, kardeşlerim mında. Bayramlar yapılan meçit var yanımızda. Meçitte olamız. Hıdırlesке barıp geldik, aylanıp Baksaray'a. Onda yaxşı yaşayımız sana. Vatandaşlara hepsine sağlık, selametlik, amanlık bolsun. Hepsi korantasına bereket versin, sağlık bolsun. Aynı bayram koyunun merkezinde durgan medeni evde de keçirile. Binanın faal gruppası Kuneşçik kelgen insanlarının ruhunu көтермеге hazır. Bahçelerde kestane, bahçelerde kestane, tokulun tane tane, tokulun tane tane. Amanım sivanım gel yanıma, ellerimi takayım boynuna. Bedire beri Enveraga ballarga o'z istidadını açıp, talebelerini birinci icad yoluna ilhamlandıra. Tabanları alpakta calpak, tısqa bağından olacak kalpak. Tabanları alpakta calpak, tısqa bağından olacak kalpak. Ay gidi sana bir basım kamgak, kaparma edeyim çalbaş mora. Balalar da Enver ağanen boş vaxtlarını aktiv tarzda keçirip, yanı yerlarını öğreneler. Men mында 92 senede koçup geldim, 94'te mında işe kirdim. Men bu ballardan 2 yılın içine bizler konsertlerde выступать etemiz. Festival yaptım. Mana yakında kene 22 числоda Молочный koyun koyda olacak festival. Bahar geldi, adı festival. Muzika aletleri ise yerga o'z şenligini beре. Medeni bölükte akkordeonni yaxshi anglagan Nariman ağa sayla. Bu binada çalışkan her bir insan o'zining istidadini paylaşa. Birinci
келген жылдарымыз Қырымға мен 3 жыл біздің Қырым татар театрының оркестріне çalıştым. Соң өлен олда көштік мына бұл көйге. Мұнда 11-ші сенеден белді аккомпаниатор болып çalışым. Hepsi өзінің sevgen işini evet, өзінің зинатын бегенедір evet. Мен де шай өзім işin бегенем, зинатын бегенем. Қараманымыз тек сананен сыңырланмайып, бір тедбірлерде де актив иштирак ете. Мен 17 yaştan beri çalıp geldim. Bugün gecikken de çalam. Rahmetli babam da çalgıcıydı, kemaneci Seriver. Rahmetli kaynatam da çalgıcıydı, kemaneci Şevki. Ana bizde, men de onların потомствосы işte. Men de çalıp geldim, 45 yıldan beri töle çalam. Salır ansambl içinde ansamblımızın adı. Evet, ulan bağlar var, aveslik olgan, bir şey sorasalar, ne yapsalar, evet, korsetemiz, nota gerek olsa yazıp veremiz, kaytarma olsun, bir şey havalar olsun. Койның медени evінің мудирі ise Татьяна ханымдыр. Қараманымыз бинаның бірінші çalışқанынан мында ішке кірген. Наш Дом культуры открылся в 1971 году. Большая уже история у Дома культуры, много людей работало здесь. Ну, я работаю здесь с 90-го года. Мы сюда приехали с мужем, организовали хореографический коллектив. Кіргеніңізден тақдым етілген бір сергілер ашағы Жәмен койының сакенлері тарафындан яратылып, дыққатыңызны желпете. В нашем культурном центре в данный момент работает 21 клубное формирование, из них 5 клубов по интересам. Это клуб «Очаг» семейный, клуб здоровья для пожилых людей, клуб «Старшеклассник», клуб «Подвиг» и клуб «Малышок». Очень большую работу проводит клуб «Подвиг». Это связано и с комнатой боевой славы, которая расположена в нашем культурном центре, и с мероприятиями, которые проходят на мемориале подвига 9 героев Советского Союза. Руководит этим клубом Пивень Оксана Сергеевна. Много внимания уделяется детям, патриотическому воспитанию и организации досуга. Сама комната боевой славы была открыта 6 ноября 1977 года. У истоков ее создания сначала стояли учителя школы, директор колхоза, которые выделили средства и приобретали материалы. Само событие разворачивалось 12 апреля 1944 года. Танковый десант в количестве 9 человек на броне был послан с Перекопа на развилку дорог Саки-Николаевка. По этой дороге двигались немецкие войска на подкрепление Симферопольской и Севастопольской операций. Подъехав к нашему селу, разведчики наткнулись на большое скопление фашистов. Это был румынский батальон. Начался перекрестный огонь, и у танка было повреждено орудие. Тогда командир отделения Николай Поддубный приказывает солдатам спешиться и залечь, а танку следовать по заданию. Танк проезжает через село и уничтожает расчет пушек. Румыны в панике радируют, что около села Ашага-Джамин, так раньше называлось наше село, появились советские танки. Немецкие войска, шедшие на Симферополь и Севастополь, остановились около сел Ивановка, Орехово, Михайловка в ожидании удара с нашего села. А в это время в нашем селе разгорается ожесточенный бой между 9 советскими храбрецами и батальоном румын. Силы были неравные, бой происходил у холма и длился ни много ни мало целых 2 часа. 7 атак отбили наши солдаты, а 8-я изображена на полотне нашей комнаты. Это был уже просто рукопашный бой, так как патроны у них давно закончились. Лежит пустой автомат, солдат душит руками немца. Это Магомед Абдулманапов. Это о нем и его товарищах позже напишет поэму Расул Гамзатов «Солдаты России». Глушит прикладом немца Петр Иванов, раненый в голову, но он продолжает сражаться. На штык берет немецкого офицера командир отделения Николай Поддубный. А в центре у нас Иван Тимошенко. Он самый старший из всех, к нему с уважением относились солдаты. В 1981 году к нам в село приехала вдова героя. Не успев переступить порог этого дома, она закричала: «Боже, це ж мій Иван!» и упала на колени.
И начала солдатская вдова рассказывать своему Ивану, как тяжело было растить сыновей, как она всю жизнь только о нем и думала. Пускает последний патрон во врага Михаил Задорожный. Его прикрывает широкой спиной Григорий Захарченко. А справа у нас 3 товарища. Вместе они были в Сталинградской битве, вместе они на полотне художника. Убив 2 немцев, с ножом идет на 3-го Петр Велигин. Вырывает автомат у немца человек легендарной судьбы Василий Ершов. После боя их пытали, кто они, откуда, так ничего и не узнав, оттащив к оврагу, расстреляли. А под покровом ночи к месту казни пришли 2 женщины. Увидев истерзанные тела, они закричали. И этот крик не дал умереть Василию Ершову. Услышав стон, они подошли к Ершову, перенесли его в дом, оказав первую помощь. На нем было 9 штыковых, 8 пулевых ранений, и оторванный подбородок висел на груди. И все-таки Василий Ершов прожил еще до декабря 1972 года, пережив 14 сложнейших операций. Ayni insanlarning cesetlari umumiy mezarlıqda ko'milgan. Neticede yıllar geçip, koyning eng төбесінде yerleşken xatira abidesine bu insanlar geçirildi. Это было уже поставлено в 1995 году. Изначально все это начиналось в 60-х годах. Сначала был заложен парк вокруг, потом был памятник, такой небольшой, маленький размеров, а уже позже со временем поставили этот мемориал, облагородили, а уже в 2014 году при переходе сделали большой ремонт, нам помогла Самарская область. Koyning esas hareketini ve tarixini anglatkan көстергіч bu abide tanktır. А танк стоит, потому что они были на танке Т-34 той же марки, но не тот, на котором они были. А хотя танк у нас в 1981 году своим ходом с Одесского военного округа пришел, своим ходом встал на постамент и остался до сих пор. Потом с него, конечно, сняли все внутренности, всю аппаратуру, а так он действующий танк приехал на место. Мында yaşagan insanlar özlerinin işleri ve көргезме istidatlarının türlü festivallerde koyna adını tanıtalar. Aşağı jaminde yaşına bakmadan aktif olgan kartlarımızdan birisi Tevide hanımdır. Karamanımız 1938 senesi Körbekül'de doğulup, bülbül sesinin yüreklerini yaka. Çatır dağını keşmesi, salıkında suyunu içmesi, okuması pek güzel, vay sınıfını geçmesi. Haya hayağa bakar, hayadan sular akar. Okumuşlar turğanıda cahillerge kim bakar? Koyning eng mabet ve yaşlarga örnek olgan qavi qorantalardan birisi Elmas hanımның ailesidir. Vatandaşlarımız 2013 senesi aynı yerge kelip, koy hayatına sevda ola. Birinci günden kep koyga kirgende bu koyun bek-begendim. Aba кибиткам хоть развалюха olsa da очень мне село нравится, короче. Светличкамыз бар, где можно пойти давление померить, массаж сделать. Гулять ездить, село вот собирает. Село нанимает автобусы, мы ездим по Крыму. Şimdi Karamanlarımız 62 yıl beraberlikte yaşap, 5 torun ve 5 torunçelerinin kartana kart babası olalar. Elmas hanımdan qavi qorantanın sırrı ne деген sualge böyle cevap aldım. Bilmeyim, bizim haqta вообще айырышу деген şey бек сирек ola. Бошында енді олешиде айтылмай, конечно. 30 yaşına келгенде уже 3-4 раза замужем была деп қоя. Это же не дело. По любви выходишь, надо все прощать друг другу. Elbette bir koy qo'ranta kabi bir-birlarini anglab,
келечекке ынтылалар. Юрегімде сырдаш ісең, көзімдегі шу яшлар. Чечеклерге төкечегім очықларға қарашсын. Таң йылдызы доғар екен, елбет мені обеклер. Сач нұрыңны йолжы ғареп асыретіңе қауышсын. Номан Челебіджихан.